Mina na wena se hlanganile dinongoro ka Africa wa vulavula ni khalanga pet mathevula n'wana smart wa jimo xitlango maxingirtana wa xicecana makunelo wa ndanda ndzi ta ka wena twini ri la studio 2A apulukwana kutisela nongoro ka Africa wa vulavula ka munghana lona FM makomba nela khesa swinene loko hi lombe ndleve kola ngova ku ri kona ngova kha yingisela ri la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo kumbe wo yi kuma ku audio streaming ya munghana lona fm.co.za. timhaka ti tele mingisero munghana lona FM timhaka ti tele leti lava ku hi vulavula hi toho mina na wena hi hlawula ka yin'we ya leti ti landzelaka kusukusela sweswi ku fika kwele ka awara yan'we hi ku hi vone ku tina ku lava ku vulavula swinene ku na un'wana mingiseri a nge ri vatirhela mfumo vo tala va kumeki emitirhweni ya vona hikokwalaho ka ku va kha va ya ku foleni ka tilayini le ka mapoto leyi un'wana futhi leswi a hi tlisa swona a ku vadyondzisi vo tala i va kume kwele hi nkarhi wa ntirho se a nga swi twisisi ku va pfuneka njhani le ku ve vadyondzi na vo va fanele va ya xikolweni va ya dyondzisiwa i mhaka leyi kumbexana hi nga languta ku twa n'wangulo wa wena eka yona nawu wa tiko ra hina kahlekahle wu tikomba wu voyamela ka vamani hi ku nkulukumba besta va gweviwile ku ya tshama vukhotsweni hi vutomi bya vona hinkwabyo kambe na namuntlha na sweswi va haya khoto va lava timfanelo va lava leswiya i vumbiwa kumbe i milawu ya hina leyi fanele ku yi langutiwa hi vuntshwa ke ku swi twiseka ku fika sweswi xiyimo xi njhani hi tlhelo rero i mhaka yin'wana leyi kumbexana nga tsakela ku twa yona eka wena kasi yin'wana leyi nga tsakela ku twa yona i ku na xirilo xa ku van'wani va vanhu lava va tsutsuma ku lava ku ta thoreriwa vaphorisa a va thoriwi vo hlamala vanhu va ri ku tirha ya ona mahanyelo ya rixaka ra hina naswona a yi nge swi koti ku miyela kunene madzolonga lawa ya hi khumba hinkwerhu ya humela hi tindlela to hambana leti katsaka femicide ku nga ku dlawa ka vaxisati hi vomu hikwalaho ka rimbewu ra vona swi humelela hambi ku ri kwihi nkarhi wihi na wihi na laha wu nga hlayiseka emakaya ya hina hi ku khomisana na vatirhisani kun'we va swa rihanyu hi ku tirhisa National Strategic Plan GBVF mfumo na xikongomelo xo aka Afrika-Dzonga leri nga hava GBVF loko hi karhi hi amukela ku humelela loku nga va kona eka malembe 30 ya ntshunxeko na xidemokirasi a hi tlheleni hi tirhisana kun'we eka ku herisa ntolovelo wa GBVF emakaya ya hina tihlanganisa na xitichi xa maphorisa xa le kusuhi hi xihatla kumbe GBV Command Center eka 080 042 8428 leswaku u ta kuma ku pfuniwa hungu leri huma eka GCIS khalanga pet mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbunuku ku ya fika ra vuntlhanu timhaka leti ti kha ti ya ti tala na ya leyi ya timhaka ta ku kombela tilifite va ka hina a kha hi vulavula na muhumelerisi loko i ri la Polokwane wa ku vona matlhelo lama hinkwawo ya timheto ta mune ta Polokwane hala Nirvana hala Game Center la Grobla hala a Church Street i switarata leswi humaka la dorobeni ra Polokwane hi switarata sweswo hinkwaswo ku va ku tele hi vanhu va kha va ringeta ku kombeta tilifiti a ni swi tivi kokwalaho ka yini na hi nga hanya ka nkarhi wa tibazi loko ku fika tithekisi a hi tsake ngopfu hikuva se swa olova i khandziya thekisi sweswi a hi na nkarhi bazi loko ri byi ri ndara 7 a ri hindzini se sweswiwani vanhu va tikomba va nga ha lavi na swi swa timhaka ta tirenke va tikomba va nga ha swi koti kambe ke swi hetelela swi va veka enghozini hi ndlela leyo i tin'wana ta timhaka leti hi lavaka ku vulavula hi tona a na ha vulavula hi mhaka leyi ya ku ku na swihehlo swa ku vanhu va landzelela swiletelo hinkwaswo leswi lavekaka swa ku va ta kota ku thoriwa exiphoriseni kambe va hetelela va nga thoriwi masivo va hetelela va nga thoriwi se swin'wana swa leswi na swi nga vulavulaka hi swo hi twa kumeri yini ku fika le ka awara yan'we a hi lavi vativi la xitiviso xa nkoka hi lexi ti-rumble strips letiya ta le ka sikhopo ti ta suka hinkwato i hungu leri hi nga ri kuma kusuka ka va ka Sanral ti ta suka hinkwato bete va ta tlhelela asayitini vhiki leri namuntlha kumbe mindzuku va ta va se va ri koho se n'we mi hindza kwalano ku mo vona vanhu va kha va bapiki teka ni swithombe hi vona ku project ya hina ya kha ya tirha ke hi ndlela yaleyo 0860 002 nongona ku ya Africa wa vulavula ka munghana lona na FM a ni kha ni yingisela mbulavulo wa lava va nga koho va SIU va nge le ku vulavuleni na va Scopa a Parliament ku na khampani mi kuma ku va yi nyika kontraka ivi loko va yi nyika kontraka a hi nge va ni thola mina va ku pet hi loyi i thoriwile i la ku ndla ntirho wo karhi ni nga swi koti swilo leswi ni nga tholeriwa swona ni tlhela ni ya subcontractor van'wani 100% hi mhaka ku a ni na capacity se loko ku ya jajiwa ku nikiwa kontraka leyi a ku langutiwe yini tiko lera n'wina leri mi ni tsandzini
hi yo mhaka van'wana va kha va tsutsuma maphoriseni va nga hetelela va nga thoriwi n'wemeriki 0860002543 fambe timhaka teto ntsena letin'wana hi ta ti vona loko hi vuya aka mahungu ya misava ya awara yan'we hi laha hi nga ta kuma na advocate Ntsako Baloyi hi tlhe hi kuma na professor Themba Sono na wehe hikuva u tirhise ti-voice note ka 0657443911 wo sungula hi lowu inhleka hayi botpet Mfokisi boto mina Mfokisi n'wina minjhani Mfokisi mbulabula na Sivuyile Skade kusuka la Tiyani Kamagoro Tiyani Kamagoro okay Kamagoro le Tiyani ni n'wi le Tiyani botpet le Tiyani ku nga va ku ri Tiyani ka Xihimo Tiyani ka Nkanyani Tiyani a hluvula baji Tiyani sweswo ni tshama na hluvula baji la inkomo ya botpet mina ni la nghena ka mhaka ya Thabo Bester ma vona voko ra nawe botpet ri lehe ngopfu mhaka leyi a endlaku Thabo Bester ko va ku koka nawu na ku vona ku ri nawu hi mpela wu na matimba na lava va fanaka va fambisa wona va wu tiva ntirho wa vona hikuva loko mo langute botpet nawu wa tiko wu ri mbohi wa un'wana na un'wana i na timfanelo loko a ri handle na loko a ri ndzeni hi ndlela yini botpet ni nga khomiwa sweswi ni gweva va ku ndlele ivi loko va ni gweva va ku vutomi bya mina hinkwato mara ni tlhela ni ku ni lava ku ndla aphili yi nga pasi ni tlhela ni lava ku ndla yin'wana yi nga pasi ni tlhela tize ti ku mune kumbe ka ntlhanu botpet so mi ni vona ku ri ku lava ku languta timbhovo ta nawu ku ri hi mpela nawu wa hina loyi nga na wo tikweni hi wona nawu kumbe kahlekahle wa koteka ku boxeka na hi leswi Thabo Bester a ringeta ku ndla swona na vayimeli va yena hi botpet mi ta tsundzuka ku vayimeli na vona ni ve le bindzwini hi botpet nkarhi wun'wani va nga ku advise mi kuma ku a va ku advise swilo leswi fambelaka na nawu ko va ku va ti endlela bindzu ma swi vona se swi vula ku yini swi vula ku nawu hi wo wu pfumelelaka ku xiyimo xi va taniya a hi ku Bester o langa o swi vona ku na swiphemu swa nawu swi n'wi pfumelelaka ku loko u ve a twa nga ri nga enitsekengi swin'wana a swi landzelerisi ini botpet hi swona sweswo hi mhakeni ya ku ri botpet loko ra yena i ku ri loko mi languta loko a ri khote botpet a ni tshama ni vona mbohi wa nawu a loko a ri ku nandzu kha ya mahlweni kumbe ku ri na mijekanje na khoto ku fanele ku va muyimeri wa yena a vulavulaka na ku vulavula na magistrate kumbe judge laha mi nga ta swi vona ku ri wa swi vona ku ri nawu wa hina wa n'wi pfumelela ku ri a nga ndla xihi kumbe xihi ene ku nga ri hi ku ri a va swi voni va swi vona venyimana mara nawu na timbhovo wu na ti-section botpet ene wa n'wi pfumelela tanihi mbohi ma swi vona hi botpet ene ka nandzu lowu a ku langutiwangi ku gweviweni ku langutiwe ka nandzu lowu wa ku yena va n'wi khomile va n'wi khoma kusuka atikweni leri va nga n'wi khoma karhi va n'wi tisa haleni botpet hi yo mhaka leyi yi hluphaka yi endlaka ku Thabo Bester a tikuma ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona na hina tanihi tiko ma swi vona hi botpet botomini ni mi twile rito ra n'wina ri twana ri fana kwatsa na ra advocate Ntsako Baloyi mi maxaka hayi mina ni wa ka Skade botpet a ni maxaka ni wa ka Skade ni huma Tiyani Kamagoro Ntsako Baloyi a ni va tivi loko ku ri a swi pfumeleka a ni ta ku munhu loyi ni n'wi tivaka Amos Kanyani ku ni tshama kusuhana ye mara lava va ka Baloyi a ni va tivi no tiva ku va na family la Pitori la kusuhi ndlela leya Union Building no tiva swona a ni va tivi mara na cancer swinene ta va ni va yingiserile na mina tsaka ku twa sweswo botpet ni khensini ko boto mina hlayiseka na cancer swinene 0860002543 vele kususeni leswiya swo grr boto kumbexana va ngo hlwela ku heta Mgwena i va gijasa va vilela hi swilo leswiya yi va fana na Brian na hiwa lowa ka Siyandhani na hiwa vilela swo se hayi vele kususeni aya amukele n'wana mingiseri hilo inhleka hayi botpet papa mina hayi Mfokisi hi Mfokisi ngobo eko Thabo Bester Thabo Bester nga ku is right side yi hambana ta van'wanyana mabohi va van'wanyana i rhange loko va n'wi landza kwale a baleka a ye kona a va n'wi khomangi kahle a ni tivi ku khomiwa kahle loko i ri xibocha kumbe i ri mudyohi loko maphorisa ta ku khomeni loko i khomiwa njhani sweswiwa i ri i lava tikhompyuta ndzi ka jele ene hi nawu ku nghena a jele sweswi loko u nghena a xitokisini kumbe a jele wa sechiwa a wu ngheni na nchumu mahungu kwalala ka radio va karhi va mahlava siku hinkwawo ku va seche tijele ti le kwini va kume yini va seche tijele ti le kwini va kuma tiselufoni va kuma yini se leyiwa ya ku ve ni yi nghenisa khompyuta jele hi leya njhani loko ri karhi i lava ku dyondza swin'wanyana na swi tiva ku loko munhu a ze a sentesiwa a ya lomuya kwale a nga gova a ya kona ku na swikolo leswi swi attendiwaka
why anga attend kwale ka skole social ku ri kuna computer va ri yini computer lab leti nga kwale a hi ka toho hayi ya kuma ya hi special swi vula ku na van'wana va nga khoma hinkwavo la tikweni va fanele va accessa ti-cellphone accessa everything because computer is a sort of like a cellphone leyi vulavulaka no sweswi so yeta hi tirha to hambana kwini ta van'wanyana because u nghena a xitokisini kumbe aje wa sechiwa that's why loko i nghena loko ze sentisiwa if i dzoka uniform ya leyi a wu dzoki swa le handle va ku namuntlha va ku tisela mpahla va le kaya i ta cinca i dzoka ya leyi ku komba ku se i wa leyi se ye loko a ku i la computer yi nghena lomu a nga kona who is he a tikweni ka van'wanyana vanhu lava nga la tikweni va nga khoma van'wanyana hi wo sungula ku n'wi twa ku ni lava cellphone yi tani computer is sort of cellphone and cellphone ku luwana to ku ti nga ngheni at prison mara ye ri lava e computer a jeleye i special fika kwihi nametwe kumani lava va swi analyze kahle hi kota ku twisisa kumbe ku nga swi twisisi bele kuteni nkeseli swinene botona enkom 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene fm 20 timinete ntsena ku bela awara ya 20 kona twini le ka tiktok kota ku twa mi kota ku vona kahle hi famba swin'we ma vo maka ko ka ba ya amukeleni loyi mingisele nhleka aye ngwana papa mina mpfukele khalanga hi pfukele sweswi mi twa ku hi ngovo no hi saripulere na jo khalanga la nghena na mina le ka ya Thabo Best le ya khalanga le ya Thabo Best na mina into ingaba ngopfu tani ku na mingisela van'wana va kweta ku vula ku last time u vula veti mhaka ta ku nga khomiwa nkarhi hambi maphili ka nkarhi walowo sweswi yena u nghena njhani a jele na ti-laptop na tifoni phela obviously kwa zawa na laptop vungundzwani bya byo sungula nga byi endla byi ya va easy sweswi a byi landa musi no ane a kha kombisa ku ku ta va na swipimelo leswi nga vekiwaku ku a nga koti ku ndla hi ku rhandza ebotpad n'wana bava ku hava xilo lexi Thabo Best a nga ta xi endla xa serious xi nga ta va na swipimelo ka vutsotsi lebyi nga na byona vukungundzwana lebyi nga na byona ku hava never Thabo Best lexi lexi lavaka ku ta endla xo i la ku huma futhi a jele hi vukungundzwana bya yena why yena a nga la ku fana na van'wanyana lavan'wana va swi lavi ku va na ti-laptop vona va ri ndeni kambe loko va nga swi lavi a hi nandzu wa yena makwavo a ni ri ye wa yi lana lavan'wana ku va yi lava kumbe va yi lavi a swi khumbi yena mi right n'wana bava mina lexi ni nga xi vulaka xi nga ta ka ni nga jiki hi xona ne Thabo Best a ku na laptop leyi nga ta yi kuma Thabo Best a tshami ku fana na swibotho leswin'wanyana a jela a nga le xikolweni musi a nga kombisanga hi timhaka ta xikolo na le ku sunguleni loko a khomiwa leyi a nga zangi na mbulavuleri tolo wa yena u vulavurini ku no leswi a swi vulaku why a nga swi vulangi ku sunguleni loko a khomiwa leyi ku yena i le xikolweni and whatsoever kumbe ku na swo karhi a nga ta swi lava leswi nga ta yelana na ti-laptop vona whatsoever i yi lavela yini sweswi a ni yena u ta tiyimela swi komba ku wa swi tiva xitori xa yena a yimele xitori xa yena hi yexe ku hava i Thabo Best lexi nga ta xi kuma i laptop ya yina ya lavaka lero loko va teke xiboho le khoto tolo va ku a hi fanele ni yimile leswiwani a swi jahangi no jaha a mi khomeke kahle ni ve ni va kahle ngopfu n'wana bava tolo kahle ngopfu and I wish leswi a swa ha jahi swa yena a swa ha jahi kambe swi nga ri ta fika siku ku ta tengiwa siku rin'wana a kombela ku a hi tengeni mhaka leyi ya ku mina ni kuma laptop ivi yi tengiwa ti-wishes ta mina ku ri a nga yi kumi mina mbilu yo bihe vona kesini nkarhi wa kwe iko yingisela nongonoko afrika wa vulavula hi le ka munghana lona fm 23 timinete yi bele awara ya 12 mina ni khalanga pet mathivo ni hlekani ka n'wina ka na khensa loko mi ni nghenisa kwala movheni ya n'we ya manyunyu phela no yi khandziya movha ya muxaka walowa ndzi tshama ni yi khandziya kambe ma ni twa ni vulavula ni ri ka yo na khensa swinene a hi amukeleni loyi mi yingiseri i nhlekani hayi boto wa mina mpfukeni hi pfukeni n'wina mi kwihi hayi mbela mi ta ku ni ti-bishop ni yingisela ni ri la movheni ene ya manyunyu hi vaka hayi movha nje kakhulu kwalani mi ri yini n'we hayi mata ku a hi sunguleni laniwani Thabo Best a ni ma swi tiva ku loko a khomiwa mhaka leyi katsaka ku ti-scam yini leswi swi vulaka ku inthanete i xin'wana xa sensitive ngopfu ka yena in a way ya ku laptop va nga ri a ngheni na yona yi fika yi nga ha tirhi swona leswi a nga kombela ku i lava ku ya yi tirhisa swona
so loko mi kuma ku khoto yi swi veka hi ndlela yaleyo yi ku hayi a yi beyimenyana va languta na swo sweswo a swi nge olovi. Let's say for example vo grant va go okay it's fine hi leyi laptop ke i ta kota ku lunghisa swo swin'we i la ku lunghisa swo while i ri jele. What about the rest of the inmate? Barini no, the rest of the inmate a wa kombelangi se a hi nandzu wa yena ku va va nga ti lavangi ti laptop. Yeah, but then a hi tlheleleni ka ndzhaka nawu wa South Africa nawu wu ri yini swa pfumeleleka sweswo na a hi endleleni ku jele yi koteka ku swi ri i swi twisisa ku jele i jele loko i khomiwini. So I think sweswo a hi vulavula hi swo masiku ndzhaku vana va nga ku ti-rights ta vo ti le henhla ngopfu ti tele ngopfu leswi swa ku va dlina somehow va lava na ku ti-misuse. I mean xikombelo xa a xi twali totally ku munhu loko a khomiwini fanekele a swi tiva swa ku khomiwini and then for the mere fact ya ku ma swi tiva ku i munhu wa njhani a hi mhaka ya swona ngwenya liya se ta phusha business liya yona a yi phusha leswi swin'wana na swin'wana hi ku a ni ri loko se ri leyi na va ri limited access so ya swi vona ku swilo a swa ha ri ku bala. I mean xikombelo xa xi make sense hi ku fanekele a swi tiva ku ye i khomiwini kumbe yena wa tengatenga yini hi mhaka ku yena phela a nga gweviwangi vutomi bya yena hinkwabyo byo tshama jele i gweviwini ka milandzu liya se ni vula wa na sweswiwana a fanele no tengisiwa nga ha tengisiwa a ni se na i le ndzeni munhu yalowo yena. No wa tengisiwa but because loko mo tsundzuka i na ti-case tingani xo sungula so nandzu a ku na ku court ya ku jumpa loko ku ze ku va na docket ku tengiwa nandzu by nandzu hi swo sungwisa court hi mhaka ku i na milandzu ya ku tala and still lako hinkwako loko se va n'wi fanele ta ti-duty ka milandzu leyi hinkwayo va ta yi hlanganisa hinkwayo a ta gweviwa futa a swa ku ta tshikiwa huma ni. So mara leswiwani i example ya kahle ku at least hi le ku yeni kun'wana as a tiko because a va chelange blind eye to this matter. Thabo Bester i munhu wun'wana wa high risk ngopfu so mara loko va kha va yi endla hi ndlela leyo you're right stating no xa luza mara a xi luza somehow va n'wi cinisi hi ndlela yaliya at the end of ta n'wi gweva futhi vutomi byebyiya a tlhelela ko kwale a nga ku laveki. ni mi twini a tlhelela kwale a nga ku laveki 0860002543 loko ku ya Afrika wa vulavula makumembiri ntsevu tumela tintsayani bila ora ya khumembiri un'wana hi lowu mingiseri nhlekani Bothat papa minjhani sikhosame buta mina hi khensile swinene loko mi hi bela riqingho hi pfukile hi ngo vona ba hi pfukile man a khensa na va famba ka miyexe Bothat ne a swi heli a yini swa ka miyexe ri ta ze ri hela lembe na swi vona ka swi la ku hela kambe hambi swi ri tani mi rin'we Bothat leswi ni swi va ku hi Thabo Best ne u lava attention a ka ha ri munhu loyi a fanele a jikajikisa state hi mhaka leya ku hi lava computer phakathi ka tirongo u tshama swi te ku swilo naswona munhu loyi i gweviwe life sentence Bothat wa ha jikisela yini state a yi hala na hala hi swona vutisaka swona ku hikokwalaho ka yini hambi phela loko ku ve mi n'wi gweve ku ya tshama khotweni vutomi bya hinkwabyo loko a nyanga mo koka mi tlherisela khotweni vutomi byi ya mahlweni a nyanga sweswo a ni loyi ha ka n'wi la wena ha tengi nchumu vuya la nghena la phela loyi a ka ha tengi nchumu na sweswi a swi vula ku swa ku i lava computer yena laptop i nandzu i lava ku ndlani laptop phakathi ka tiro i lava ku kota ku va a fayila hi ku i lava ku challenge timhaka ta ku a nga khomiwangi kahle leyi a nga kumeka a ri koho a kha a balekile khoma kahle ku na ku khoma kahle Bothat loko i ndle nandzu swi tiva ku loko se maphorisa ma ta ku teka hi na nandzu so a ku na ku khoma kahle loko a za ya nyanga a za ya kumeka ku le Tanzania yena a ehleketeni a ri ta khoma kahle u lava ku yi jikajikisa u lava ku yi jikajikisa ntsena Bothat ku va lexi xi lavaka mutana u lava attention ma vulavula leyi na yena Botamen ni mi twi khesi I can 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM mi nga rivali a hi leyi ntsena mhaka leyi nge ri ku vulavuleni hi yona na liya yin'wana ya ku kombela tilifiti na yo hi le ku vulavuleni hi yona loko mi ri na tlhelo mi lava ku angula hayi mi nga nghena mi angula ne le ka yona hi ndlela yaleyo na swihetlo sweswi hi swi twaka swa ku veri van'wani un'wana i vule a ku veri yini un'wana i hehla ku va tsutsuma ivi ku nga ha thoriwi vona le xiphoriseni na ku hikokwalaho ka yini ku tsariwa hi pensele hi ku ri ku tsala hi pensele swa rabeka mina ni nga tsala ni gandlisa hileswaku ni nga gandli koveka ku na loyi kumbexana swi langutaka a ni ta gandlisa ni ku khalanga ni gandlisa hi ku Petmat na hambi raba swi vona ku
ka va tlhela va milangela na pensele va ta mi byela ku i ta na pensele ya njhani HB swi ku yini se a hi ti n'we mi ri yini 0860002543 ya kuma tlhela ku maka ta mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalaho na ha teka riqingho ra wena ka 0860000253 fambisa sweswo ku fika kwele ka awara ya yan'we lava hi nga va xaxameta ku va ta hlamula swin'wana swa leswi mi nge le ku vulavuleni hi swona laha mutivi wa nawu kona i ta va kha vulavula Professor Themba Sono na vo va yime kulunga hi ta bula hi timhaka ta Pan African Parliament na swirho leswi nga nghena hi ndlela yaleyo kambe ka hi ku tumingisa ra mina 0860002543 Misho Justice Machines i mjhani loyi a nga yima kulunga ku a ta kota ku hi byela ku tlhogomaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ti yimise ku yini i wun'wana wa vanhu lava a ni fika la a ri kona ni ku good morning class ivi a suka yima a ku good morning sir mona mi ngiserilo nhlaka ahe papa mina mi pfukile pfukile njhani khalanga a pfukela khensa swini na n'wina mi ni yingisela mi ri movheni na mi twa mani mi le ku fambeni mi yi hoxini yi famba mani kwalano hawa se no yima se ni ku selele moyeni no inkombo to mina mi ri yini n'wana mani la ku teka le ya tilifiti khalanga ya ku vanhu va ka hina va ti dyondzisi ku ya amathekisini even though swe le mandleni swi nga pfumeli hi ku swa vava loko ya dlayiwa hi ximalana xintsanana i luza vutomi i siya vana i siya maxaka xivutiso i ku kumbexana a hi languteni ka xifaniso lexi hi xi kurisanyana mingisero me ku nga va ku ri ku komberiwa ka tilifiti lowu i ku durha ka mathekisi na mabazi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano mina no vona ingaku vo tala va vona ingaku va sefa hi ku ya hi mina a ni vhele hi mavonelo ma mina hi ku ya hi mina ingaku i vanhu va twa va sefa loko va ya le mo ni mi nyika xikombiso hi kusuka a dorobeni ra Giyani ePolokwane mi kuma ku munhu loko va ku taxi i 120 yena a famba hi 60 rand swi vula ku loko a ya famba hi 240 i va a save mali muni i va hi 120 liya ya ku famba kan'we yena i tirhisa ku famba no vuya kumbe i va mani lava va hakerisaka mali yaleyo hi ku na vo ve le ku onheleni van'wani bindu hi ku hi lava timovha va fika njhani ka ku khandziyisa khalanga yaleyo a ni le ka xiyimo xa ka xi ku yi hlamule n'wina mi na mi hleketelela makhandziyisa hawa mina ni le Pitori mina ni khandziyisi munhu hayi na swi nga kona hawa a swi hi pfumeleli sweswo mara mina ni vona ingari swa onhela khalanga vanhu a va ti dyondzisi ku ya mathekisini kona a ni mara xin'wana ku ri kahlekahle leyi yi hi kambirhi i humile hosini wa hi khayima inandzu hi tshika yi dya mavele inandzu hi ku un'wana nkarhi wun'wani thekisi mi kuma ku i jaheni ya ka interview a ni mi nyika xikombiso thekisi yi sungula ku layicha maybe hi 6 yena nkarhi wun'wani hi 8 i fanele a va a ri ePolokwane hi 8 taxi a yi se suka ya ha ri adorobeni obvious i letini swi vula ku i yimisini opportunity yaleyo so ma vona loko a hleketa ku ya hiking a ti byela ku okay 6 o'clock ni nga ya ni ya kuma thekisi va ma 7 7:30 ta va ni ri dorobeni ni kota ku attenda swa mina ni heta na yaleyo nga yi languta mara mina a ni ta ku advise ku a va ti dyondzisi ku ya mathekisini se na swigevenga phela swigevenga swi languta loop leswi nga ta yi tirhisa ku endla vugevenga ni mi twi ripoto mina khensa swinene i xikalavito la Pitori khalanga xikalavito a khensa xikalavito xin'wana xi nga tshama xi ni daya la moyeni hi loko xi ku exikalavito kwala ni nga kona ni swi twa ku a nga lavi ku a swi tiveka no i le kwihi hi nga ta n'wi fananisi ku a wu vulavu xikalavito loyi a n'wi twa ku i khalanga ro a yi amukeleni n'wana mingiserilo i hleka ahe bothati njhani seswa mina hi pfukile mi njhani hi pfukile na hina a khensa ayi mina na ku vulavula mhaka ya le ya tilifiti mativa vanhu loko va ya tilifitini tana ni vula ku ri van'wana hi leswi swo loloha ku taxi ya kala rima ku ni ta fika ni tshama nkarhi wo leha ni kuma munhu wun'we ku xota vanhu va 19 swa ku taniya swi ku taniya munhu a ti byela ku u jahini kasi u ya veka vutomi bya yena khombyeni kambe loko munhu a jahile a nga suki ka ha ri na nkarhi van'wani va khomeleteka mara especially na hina vavasati a hi na vulongeta shem hi na vulongeta ni vona na hi mina na n'we mi famba hi lifiti
hawa lifiti yona hawa ani fambi yona na swintsongo ani fambi yona na xipandzamananga xa mina mawa kumana mina vele mi nga na swa n'wina ina vele mina na loko ni fanele ti fambela hi ximovha hi xa mina a ni lifiti na chava hi ku siku rin'wana ni nga chichiwa kwala ka movha wa mina munhu a famba na movha i ntiyiso ene swi tele ngopfu xikombiso xo hanya ku na n'wana a nga tshama tala ni tirhaka kona Buthet loko a fika a ku a hayikini loko a hayika u tekeliwe ntsengo ringana 5,000 a tekeliwa na pressure pump liya ya ku pompa mati la na michini ena a lo rhumiwa hi mhaka ku yena a jahini a lava ku save na 200 nyana leya na kota ku hakela 10 rand ma switisa se mali leya ku tala a hi timhaka ta ku vanhu lava hayikaku va hava mali ko tala van'wana va na yona mali mara hi leswi swa ku a ni nge yini yani ya endeni ni ya a taxi ni lava ku save nyana 200 nyana ya liya ni ti fambela hi 5 rand ano hayi ni mitwi hayi se hayi swi tele ngopfu vanhu a hi ta ku kumbexana a va ti hlayisi mani hi lero mene phorisa ka swin'wana swa swidichi kwalomwani swi humelela almost i khandziye movha loko a khandziya movha loko yi fika kun'wana a yima n'winyi wa movha a ku nata loko a ku nata hi ya sala laha movheni heyi ko huma tinyoka tin'wana a nga swi twisisi na yena ku a fana andla ino ka ku pfula rivanti swa ala loko yoze yi fayiwa movha liya hi ku va ka benkalanga se ma swi vona swin'wana swi hi veka akhombyeni hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla lero vanhu a hi papalete ni ku hayika shema a ni vuli ku ri na me mali na yo a ni na yona mara loko ho papalata ku hayika swo tala ni twa nga ku swi nga va kahle hi mhaka ku ni tirha hi swona masiku hinkwawo ni tshama ni nga mi hlayela ri za ri pela nongonoko wu zo hela mativa ene swa vava nkarhi wun'wana loko munhu a ta police station kambe mi ta police station ye le kwihi kambe mi ta hambi ka xiyimo xa kahle ku vulavuriwa a ni ka xiyimo xa kahle hi lero masiku hinkwawo hi tshame cash vona se swa vava Buthet swa vava van'wana va hetelela va pfinyiwa mastripisa na mito seswo hayi hi ta ku yini sesi wa mina a yeni ni mahlweni hi dyondzisana kumbexani swi ta hetelela swilunga ni khensini nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo sesi tata 0860002543 i makumembirhi timinete a yi seba awara yan'we twana la municipality khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu kamungana lona na FM komba ndlela kai kwa shala wana twi kusuka haleno a studio 2A nangona ko Afrika wa vulavula timhaka titela a hi tweni hilo inhleka hayi minjani Buthet buto mina hipfukile n'wina minjani hipfukile ni kombela ku teka la maphorisa le inkomba na ta mi nyiketa example kamalo ana drama so chain ai ri ka recruitment vana va tirha ka recruitment ya maphorisa or ya masocha anera ku va na problem loko ka ri tirha kona laya loko va swi tiva ku ri for example ina masocha na ta va ku ri famba na Hospruit or Mia eThabazimbi kuna intake ya masocha va swi vita ku ri MSD military skills development va teka vana lava ntsanana for 2 years after va nga va dlina va nyiketa va va permanent u ta kuma loko ma famba mi ri kwaleni maybe swi sungula hi Monday ku ya nghena call va ri general wa fona or ku ta n'wana wa yena u le ku teni mi fanekele mi meka sure ma n'wi pasisa ti-call ta va ta ti nghena kuma swo n'wina kwalaho mi nga kona va ku fonela ani America Defence Force i team yi famba kuma swo ku na social worker ku na psychology ku na audiometry ku na dental ku na GP ku na hinkwaswo u chekiwa swilo hinkwaswo ma swi vona se n'wana luya mina ndi ka department ya audiometry a ni va testa tindlela loko a ta n'wana loyi va n'wi referelaka number 1 i xidludla loko ri xidludla ri na miri aka Defence Force va swi ta ku bay ya wena yi ri kumoso yi nga endli i fail already n'wana kona loko a ta u ta vekele ti-earphone a tindleveni loko u ta n'wi testa tindleve obvious a nge 200% hi mhaka ku u tshama veke ti-earphone la tifonini va ta ku byela ku fanekele ya testa hearing u fanekele na loko driver movha hala ka ri vatira wena ku ri driver a wu fanelangi ku pfula fasitere ku swi ta ku affecta ka inani loko ri munhu a ku famba viseveseve or swa ku tlanga music va ta ri 24 hours u nga vi ka swona sweswo loko u tirha airport va ta vhela ku ri kombela nga vi kona airport
se vana vana hi fositela ku hi va pasisa hambi swi nga ri kona ma swona ku swi ya kwini u fonele general wena wona xiringani xintsanana va ku byela rapi phela general mani u fonini ku ri n'wana wa yena u ri ntukulu wa yena le ku teni mi fanekele mi n'wi pasisa the same na kwale ka police vanhu va le ka police a va ha teki vona good pet malavula ntiyiso vanhu lava lavaka ku va maphorisa na hina a va tekiwi ku tekiwa swigevenga swin'wanyani vana va vona or maxaka lava vona swa va va hlupha le kaya leni va na hina va swi tiva ku ri va munhu wa hlupha i munhu wa ma byala or a endla swa ti-drug va swanze loko a famba ta swi vona kwale that's why vanhu va kona loko va fika ni hi mhaka ka tolove ti-drugs vanhu lava nga va siya le a dzaha na vona na hina i ya sungula ku rhwala timbangi ta vanhu loko a secha vanhu timbangi a tikuma na ti-drugs i ya nyiketa vanhu valavaya va swona ku swi ya kwini loko ri hamba a famba na group i problem hina swi nyiketa problem ngopfu na ha ri ka defense force i to kuma ti-call tinghena ku twa doctor mani va ri ku fone general mani i ri phela n'wana wa yena n'wi teka swi ta hala ka action ya mina hala loko swi hala swi ya ka social work swi ya ka psychologist u kuma swo fele swi leswi hinkwaswo aka tindlela mina a nga pasani swona ni fanekele ni n'wi pasisa loko a ya ka psychologist a n'wana psychometry wa faila wa pasisa dentist maybe hala na kona matini ya kona ma endli swona leswi va chekaka swona na ko wa fail se swi nyika problem so to nyika problem good pet i mhaka yini i vukungundzwani hinkwabyo lebyi a vukungundzwani hinkwabyo good pet and loko ka nga endli swona leswi va ku byelaka swona general ku ntukulu wa mina ro mani wa mina ro n'wana wa xigangu xa mexa a ta kwalano ro what u nga endli swona promotion ya wena yi ta henga u ta mark time ndhawu ya yi one ku mark time xi like u cina ndhawu yin'we nga yi amahlweni hala ka leswa inani swa varimi swa defense force va ri ho mark time you wait on the same area wa match wena va ri mark time u yime ndhawu ya yi one ku ri ta malembe na malembe ku nghena swikani swi promotiwa wena hi mhaka ku ri endleni n'wana wa general ntukulu wa yena or whatever a wu endango ra nghena laya va ku kandzela hi sweswo maswona so to yi hlupha i nga ri vanhu lawani a ku ta va na agency yin'wanyani va va thola ku ya hi agency kwini a swi nga tshamiseka so to hlupha a hi nge swi koti hi to thola swigevenga meri xigangu swi endla njhani na loko ni ri na xigangu pet xigangu xa mi xo ni byela ku ri n'wana wa mina hi yaloye na mi ni ta vona ku ri ni karhele ku sapota hala ni swa ta a nghena kwale vuphoriseni a nghena a karhi a hlupha ku ya va minus one problem hi ni swi vandlaku swona va thola vasati va swigangu vana va vanhu wa vona va mani vo anti hinkwaswo leswi vana va kona n'wana kuma swo bi a ya yena a yi pfumeli u nywerhi va ri ta silima kwale ma swi vona u ngheni njhani swa hlupha bootpad alright hi swona ndhavezito thank you ya impela leya va ku BI a va vulavula hi BMI ne va yi vitana body mass index lava langutaka ntiko wa wena ku leha ka wena ku na nomboro yo karhi loko va yi hinde ko swi nga endleka i wela hala ka ku i obese kumbe hileswaku miri wa wena wu ringanile kumbe a wu ringanelanga kambe switambi swi ri tano 0860002543 i 13 timinete ntsena a yi se ba awara yan'we a hi amukeleni na lava i nhlekani Mhashi mikiseri inkomo akhensa na ni nge ze ni tibyela nkarhi hi ku mi xeweta mi hava na mukhuhlwani matwala ma ni kombela ku khumba leya ya tilifiti kumbe lava va rhandzaka xinghezi va ku hiking ni na experience ya swona muhaxi mara mo ni rhanga laha na tolo kunene a ni ri na provincial commissioner Tendikgabel va le Limpopo va swi tshikelele swinene loko mi kha mi vulavula na vona ku vanhu a hi ringeteni matimba hinkwawo ku avoida kumbe ku ka hi nga endli timhaka ta ku hitchhika kumbe ku kombela tilifiti mhaka ku na leswi xiphorisa va nga swi vona ku loko vanhu va kha va hika kumbe va kombela tilifiti va hetelela va ya va ti-victim a hi timhaka ta ku vula ta ku vanhu va nga khandziyi tilifiti i ku swi va na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle hambi ku ri mbulavuleri wa maphorisa Mr. Rikhotso Ridgewell va tala ku va va kha va swi tshikelela na va brigadier Mashava ni lava ku kombisa hi leswi ni nga va na personal experience ya swona muhaxi swi nga endla ku ni tshika ku kumeka ni kha ni famba na vanhu hi xipandanyana mananga xa mina
kusuka kwala kumbe ku ya a xilungwini ni tshame ni layicha kulukumba un'wana a ri na van'wani vanhu munhu loyi a tikomba a ri munhu loyi wa ku ta hi le handle a swi na mhaka ku huma Congo kumbe a Nigeria mara munhu wo ta hi le handle a vulavula Xinghezi ni n'wi layiche kwala mi nga kona Polokwane ni ya a Joni andleleni a ku zangi ko va na mabulu there was no engagement whatsoever na yena a kha tlhavetela foni se loko ni tshame ni ri nexe loko no man ni tirha a nawini loko ku kumeka ku ri na road block munhu loyi a kumekaku i na ti-drugs wena Elijah mali leyi ta ni pfuneta ka toll gate na leswi na leswiya ene swi kumeka swi kha swi ku hoxa nghozini mhaka ku i ta tikuma siku rin'wana i ya yima a court ku ve ni a wu ku pfuna kumbexana la ta ti pfuna hi timhaka ta ku va i la ku balansiwa timhaka ta mafurha na toll gate endleleni yin'wana n'wamahaxi i timhaka ta ku ni tshame ni lisita un'wana ku hala kaya a kha a ya a Joni mi kuma ku loko hi ri ndleleni munhu loyi a nga na mali wo fane i tlhe hindza hi le khampani ya yena va ku mali hi ta ku hoxela ni tlhe loko hi fika phakati ka doroba ra Joni ni tirhisa pasi ra mina ku va a teka mali kwihi ka xopo liya yo teka mali so ni lava ku kombisa timhaka ta ku ku na swo tala leswi swi nga ri kahle hi ku layicha vanhu etindleleni mhaka ku xin'wana na xin'wana xo biha xi nga humelela so vanhu a hi kumekeni hi pfuleka matihlo sweswi ni vulavulaka na n'wina a nga ha ze ni ti layichela munhu wa vanhu no ti fambela ni ri nexe ni ti hlayelela swimalana ku leswi ta ni fikisa la ni ya kona so hi n'wana loyi a ni la ta hi tshikelela ku hayikhona vanhu a hi yingiseleni hi nga vona dinga ndleve loko hi kha hi tsundzuxiwa hi maphorisa a vo kumeka va hi timhaka ta ku vava leswi va nga vulavulaka swona va swi tiva hi ku ya hi ti-statistics leti va nga na tona ka system va swi tiva ku layicha vanhu swi va na vunghozi lebyi na lebyiya so vanhu a hi yingiseleni ho kombela ku munhu a ti ponisa yena hi yexe ku kumeka hambiloko ku ri ke nga kumeka la ku swi justify ku ni ka interview na leswiya mara tilifiti swi tivi ku nga humelela xin'wana na xin'wana so hi le la ku hi tshikelela ku vanhu na ku ti-interview khale ti ri kona mani vanhu khale va kha va ya ka ti-interview ku ri swo famba a ti fambela hi bazi a za a tlelela kuwe kusuhi khale ti ri kona ti-interview man ntiyiso muhaxi no so hi yaleyo mani vanhu a hi yingiseleni no tshikelela rero ni kha ni huma moyeni vanhu a hi yingiseleni handle ka swona hi ta tikuma hi ti-statistics ta ku humelele swin'wana swi humelele vhaya hina hikuva hi nga yingiseli hi ri va madzinga ndleve muhaxi ni swima kahle khenseli swinene va ri ku yingisa swi tlula magandlelo maka Xitsonga xexo nhlawulo se wo sungula kwala mi nga yingisela mi ri koho ni twa mi yingisela kha vulavula hi timhaka ta ku avoida ne rito ra Xitsonga ra kahle ro vulavula hi ku avoida i ku papalata ma vo maka ko ya a ni se va kuma premier va Mpumalanga mayelana na mhaka leya a ni tivi ku kumbexani mo ka mi nga se va byela kumbe vo ka va nga ha yingiseli nongonoko lowu na vona kumbe ku nga kha ku endleka yini kambe a ku ri mhaka leya ni bula hi yo tolo ya mani lavaya hambiswiritano 0860002543 inhungu timinete a yi seba awara yan'we u yingisele munghana lonene FM ku na un'wana a nga ri ku kona la layinini leyiwani hi ndlela yaleyo a hi amukeleni un'wana mingiserilo nhlekani a ku na munhu la 0860002543 sale timinete ta nhungu ntsena ku va ya kuma mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano hi ta bula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi bula na vona laha hi ka hi languteka timhaka ta timhaka leti ta nawu kasi nawu wu kayakayela yini hi vanhu vo fana na Thabo Bester lava se swi tivekaka ku va gweviwile vutomi bya vona ku tshama khotsweni kambe loko a kumiwe a nyengini kahle ku tengiwa hikokwalaho mi nga vi mu teka mi hoxa khotsweni a ni loyi tengini a loyi wa ti ku endleka yini kambe ta twa hi vona ku va ri yini a hi amukeleni loyi nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene FM i tlekani khalanga papa hayi emakambeni la ka mtititi minyolisi khalanga mi tiva Xitsonga lero a ni tivi ku a mi tshikela yini evutichara hi ku a hi ta va hi humesa tinyeleti la a xikolweni a ni nga dyondzisi Xitsonga a mi nga dyondzisi ma ni dyondzisa physical sciences na maths mara hi onhekeliwile loko mi ya leyi ku faka yin'wana ku pfuka ka yin'wana na mina hey ni vuyeriwile ku ta hala ri ka kona hey hayi na mkuma and ta vulavula hi yona leyi ya vuphorisa leyi ya lava a va trainer vuphorisa
Kalanga corruption yi nge heli la Afrika-Dzonga. Ku tirha xin'wana manana. Mitirho yo tala ka minkarhi ya sweswi Kalanga u nge ngheni u nga khomiwangi hi voko. Ana mbejela loko mo nghena mi ta tivutisa ku problem ya kona ka Kalanga i ku a va vuyisi feedback ka vanhu lava a va ri a training ku no ti-email swi kahle ku no mi failini kumbe swi tsandi kwihi ko miyeliwa vanhu lava tshama va languteli tiqingho a ku na lexi endlekaka se ko kokakaniwa ku nghenisiwa that's why vakon'wana lava nga nghena va ku a va vulavula tiso va ku vanhu lavawani ku ri vo tekana yin'wana a hani ti ku a ngheni ti ku hayi mfoni khomi n'wana sesi mani a nge le ku tirheni ti ku hayi wo submita tina ta yena hambi a nga practisangi u ta nghena se i timhaka leti endlekaka sweswi ende hey swi ta teka nkarhi Kalanga ku lunghisiwa tiko ku ka minkarhi ya sweswi ma swi twisisa ku population a South Africa yi tele ku na vanhu ngopfu ende mitirho a yi kona hi ku loko se ku ngheniwa na hi timhaka leta to kuma ku ko diziwa mi nghena tirhweni hi mali ende ni lava mali mina ni wa yi kuma ku hi mali yo diza ntiyiso ngosweswo ma yi vona se ku ka ha ta tika loko ko ka u nga lunghisiwi sweswo Kalanga South Africa ya ta inana a yi tiki ku ta lunga loko hosi Yesu a vuya hambi u ta vuya rini na metweni makambeni khesini nkarhi wa n'we ku ya ku engeta i swona Kalanga yi tirheni inkomo 0860002543 hu loyi i ri yena mani Nsovo Meekness i swi sungule so maka leyi nga koho after ko a mi zangi mi swi sungule kahle Nsovo ende ke na hinkwavo phoriseni nga koho after ko a mi zangi mi tsutsuma ku na ku tsutsuma ku ndliwaka laha ha mi tsutsumela hamba tsutsumanga madima lawa hikuva ku a ri heti hi to swi tshikela Xikwembu kumbe Xikwembu xi na pulana vutomi bya hina balance ya misava va phorisa munhu ta mi xava matamatisi ka hina it's the matter of God balancing the world so hi ta ku yini mara mi tsutsumanga ho n'wina duku ha mahemba bona ene ku na vanhu lava nga nghena hi ndlela yinene a xiphoriseni se loko mi kha mi va vona va hundza va mbale swimbalo swa wasi kwalano mi ri yini ka vo mi ri kumbexani va vula lava kumbe vo va nghene kahle hi mhaka ku na van'wana va nga fika va thyakisa la na laya un'wana hi loyo mingiseri ni hleka Butet. Aye papa. Mpuke. He vatomi hi ngo vona buti. Hi hlayisekile. Yi mi movha yaleyo? I xitala vito la Joburg mara kaya le Juliusburg. Ni vula ku movha yi yimile. Yi yimile Butet. Inkomo. Ni kombela ku khomba leya ya vanhu vo hayika Butet. Aye buti. Ni munhu wo tirha patwini Butet. Ya swi vona vanhu vo tala loko va hayika a va ngo pfumala mali yo hakela taxi then hi ndlela yini munhu i hayika a ti byela ku la ku save Butet kasi swi hoxa vutomi ka nghozi ku na un'wana wa makwenu wa mina ize a hayika va suka va ri tsanini va ta Joburg loko va hayika papa loyi va fike a night boom papa loyi a va hakerisa I think ke va hakerisa ti 130 so papa loyi a tekaku ti 130 la i hleketa ku vanhu lava va xota mali ya ku tatisa for ku khandziya taxi ku fika Joburg i teka ti 130 letiya a va xavela ti cold drink na xinkwa loko a vuya hi le shopeni i kuma ku ri va chikini va ya a KFC va ya endla yini va ya xava ti KFC papa loyi a ku hi madoda mina mali yo fika a Joburg so papa loyi ibe a kwata Butet a va holovisa va byela ku i kombela mali ya taxi ene ibe yi huma hi kunene ibe yi huma hi kunene ene yi huma se i hlundzukile i waste mali liya vo va nga humesa a ti byela ku wo va pfuna va kombela ku pfuneka kasi vona va na mali
so ma swi vona loko a ku ri munhu loyi wo kala ripfalo a ta hetelela endli swin'wana swo biha hikuva va tlanga hi mihleketo ya yena. So mhaka ya loko hi ta ka ya leyi ya ku fika ya ku va ku munhu i late Bootpet, ku pfuka a swi na nkarhi, taxi hi yona yi fambaka hi nkarhi. Loko sweswi ni swi tiva ku ni na ku ya a Tsanini ni suka a ka Hoveni ni fanele na ku fika Tsanini hi 10, so why ni nga khomi bazi ra 7? Munhu i ta mi byela ku ni late wa hayika, then loko a hayika mi tova ku va n'wi tekeli laptop ya le ntirhweni a khome 300 ku fika a Tsanini i 26 rand, munhu i tekeriwe 300 rand Bootpet. Hi teka swiboho ku lexi rhangaku mahlweni hi lexi rhangaku mahlweni lexi ho languta ku ana lo hayi Bootpet ni huma kwalano na mina before ni va ni xipandzamananga a ni swi endla. Ni ye ni ya swi vona siku rin'wanyani ni hayike taxi yin'wana yi ta Joburg, buti luyana kasi movha liya a yi lo yiviwa. Hi chichiwa mpfhukeni la hi nga hakela ti 1 something teteneto i teke mali ya petrol Bootpet, a ka ha ri na mali se wa xota ku u fanele ku vekela u ya phambili. Maphorisa la va ku hayikile mali ka role ya intern Joburg u se nemetweli botome nemetweli a yena mahungu ni msava ni khensini nkarhi wan'wina boti enkom sweswo mingisero mugana lona FM awara ya n'wenhla ka nhloko ya kumeni mahungu na me show justice machines ndlela yin'we ntsena leyi tirhisaka ya leyi nga koho hi leyi. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Tinhlekani Bootpet mina swa tilifit a na ha pfuki ivi na hambi no va stranded kanjhani Bootpet a ni nge khandziyi lifit. Siku rin'wanyana a ni tirha gezini Bootpet ni tlhe ni tshama laha hi Khulesa, ni voni nga ku ya dorobeni a Pitori ni landza taxi wa hi Khulesa. Swa ni durhela Bootpet. Nga leswi hayi ku endleke yini mi nga ha ni byeli ku swa mi durhela ivi swi helela kwihi, hi ku hi laha se ya ni lava kona ku mi kota ku mi byela ku endla ka yini hi ndlela yeleyo ku hikokwalaho ka yini swi mi durhela. Kambe hambiswiritano a hi tweneni ku loko swi mi durhela no yima kona kwale gezini ni yimela lifiti yo ta hi Khulesa, hayi yo yima movha. Loko yima movha Bootpet munhu loyi se sungula ku ni vulavurisa, sungula ku ni khomakhoma a no pfumeli ku a ni ta endla yini, ni khongela ntsena ku ni chika Bootpet ivi ni chika. Munhu wa fona na madyambe a no nkupo lifiti ya 2 salatele a ni rhandi Bootpet. It's better ni spenda mali mara ni ta fikela ni ya kona ni ri safe. Nhlekani Bootpet vulavula na Sanboy Libiya ni la khumanya leyi ya xiphorisa leyiwa hambileswi no ni nga ri na vumbhoni byo khomeka mara switsongo leswi ni swi hlayaku na ku va ni kha ni twa vanhu ingaku swi tirha so. Let's take va ku intake ya 2024 2025 ku laveka 10,000 ya maphorisa ivi n'wina mi ya apply mi ri 100,000 ivi hinkwenu va mi teka mi ya sungula kwale ka test mo ku physically mo ku ti-interview mo ku timisa 20,000 ende maphorisa va lava 10,000 swi ri hi laha xikepere xi tirhaka koho kwalano se ku ya ku sefiweni va sefa mara swi tepeki swi landzelerini hinkwaswo ivi because vo va kha lava 10 wa vanhu mara mi pase mi ri 20 so swi gina swi endla kuma ku i pasa switepe hinkwaswo mara nga ha vitaniwa. Hayi Bootpet na muhumelerisi ni la ku nghena ka leya Thabo Best or ya milawu hi ku angarhela. Vanhu vo talanyana la South Africa hi na mhaka yo milawu ya la South Africa a yi tirhi, milawu ya la South Africa yi olovini. I mani nyika xikombiso loko swi ta ka maphorisa u ta twa va ku maphorisa a ma tirhi, maphorisa ma useless leswiya na leswiya. Yimanyana va ku lava maphorisa ni Bootpet va ku sweswinyana hi lavana na Bootpet
hi la u nga ta swi vona ku maphorisa ma tirha na nawu wa tirha wu koho cause lexi endlekaka i ku vanhu lavana a va byeli hina hinkwaswo swilo leswi endlekaka le police station hinkwaswo ka leya Thabo Bester sweswinyana hi tiva hi mhaka ku i mhaka leyi nga le ka media ma ni twisisa okay xa vumbirhi loko hi ri jele loko vanhu va ri jele hi fanele hi twisisa ku vanhu lava hi yo mhaka va yi vitanaka i correctional services a va le tiheleni vanhu lava va le ka Sathana loko hi fanele hi swi twisisa ku na vanhu va ku tala va nga khomiwa hi milandzu ya ku hambanahambana van'wana a ku ri leswi swa ku eya ni dlayini mara a ku nga ri ku tiyimisela maybe a no tivikela so u kuma ku munhu i chajiwini so a hi fanelanga hi ku milawu yi fanele yi tika hi ku vanhu i swibocho cause va koho vanhu lava va vuyaka jele va fika va hi nyikaka ti-results ta kahle so milawu loko yi ri koho ka hina vaakatiko hi nga la handle milawu yi fanele yi va kona le ka vanhu lava nga le jele Ahee Bootpet swa maphorisa swa ku tsutsumela mahala i ntiyiso Bootpet na mina vumbhoni na swona and a hi phorisa ntsena na vutrafiki swi tano eWisani la Pitori ka le Castile i ntiyiso lowu nga helela Bootpet mara mi ri yini leswi mangena a nga vula i mangena i libiya engete lexi endlekaka i ku va lava vanhu vo tala ivi va lava vanhu vatsongo mara ku pasi vanhu vo tala mi ri yini swona mi swi tshembi kumbexana u nga ku ri so swi endlaka ku na n'wa mi twa mi pasini ku va mi ta va mi nghenini ka laha a vuphoriseni kambe ma ha kotanga ku nghena a hi tivi 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka kandziyisa rito ka 0657443911 timinete mahala ti tirhi khensile swinene loko mi kota ku va mi hi lombe ndleve kwala mi nga koho hi mi twi mi kha mi vulavula mi tisa matitwelo na mavonelo ya n'we xana milawu ya Afrika-Dzonga yi lo vevuka ngopfu milawu ya Afrika-Dzonga yi ndlisa ku yini tatana Bester vo va na milawu ya vona ke munhu loyiwani a gweviwile ku ya tshama khoto vutomi bya hinkwabyo ivi a nyenga loko a kumekile ka ha tengiwo yini hi ku i kumekini lava swi tivaka kahle hi lava advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako Attorneys hi vo hi bulaka na vona ka nhlekana siku ra namuntlha hi twa ku kahle ku endleka yini la nawu wu ri yini advocate nhlekani Bootpet xewetile na le ka vayingiseri a khensa swinene loko mi kume nkarhi wa ku va mi bula na hina kumbexani ni nga ku hina va mbuyangwani mina mbuyangwani ni ngete tani loko ni langutini ni ri ai mfumo lowu le ku wiseni mali kulukumba loyi a ri khotsweni i nyengini i gweviwe kahle a nga se nyenga i gweviwe vu tshama khotsweni vutomi bya hinkwabyo ivi a nyenga a ya kumeka se vuyini mahala ta ku tenga ku a nga khomiwangi kahle leyi a nga tekiwa kona tikweni leri ra Tanzania na yini na yini swa hikokwalaho ka yini na wu fambisa sweswo hi pfuneni ku wu twisisa na wu Bootpet mi ta tsundzuka tiko ra hina ra South Africa ri fambisiwa hi vumbiwa kumbe constitution na loko mi sungula na yo kahle ka section 1 ya kombisa ku ri tiko ra hina leriwani ri hlonipha ngopfu timfanelo ta vanhu ku nghenisa ti-human dignity wu kombisa leswaku ri wu ta fambisiwa xinawu hi ndlela ra vumbiwa hi ndlela ra constitution ene timfanelo ta munhu un'wana na un'wana ti fanele ti hloniphiwa ku rhangisiwa ngopfu ku hloniphiwa timfanelo ta munhu ku nga ri leswaku hi n'wi languta hi n'wi jaja hi xilungu xa vahlamba u fanele hi n'wi nyika nkarhi wa ku ri hi swi tiva ku ri loko a nga se voniwa handle ka leswi a hehliwaka hi swona swi vula ku ri wa ha ri innocent that's why lo fana nkulukumba lowani Thabo Bester loko a nyengini a tsutsumini hi ndlela yaleyo mina na n'wina a hi swi vonanga a hi nga ri kona ene na loko a ya khoma kwale Tanzania a hi swi tivi na nawu wu ri a wu swi tivi wu lava vumbhoni bya so a swo va easy hi ndlela yaleyo leswikwani hinkwaswo a hi swi tivi ntiyisi ni pfumela na n'wina kambe leswi hi swi tivaka ku nkulukumba loyi a gweviwile loyi malembe ku tshama vutomi bya yena hinkwabyo a hi swona sweswo Bootpet mina a ni swi tivi loko n'wama swi tiva a riti ma ni swi tivi hi mhaka ku ri loko mo tlhelela endzhaku mi ta tsundzuka a va vulavula na timhaka ta ku ri i hava na pasi muyiselo vanhu i hava na maphepha lama kombisaka yena so until se swi tisiwa a court swi fanele swi hi tikela ku va hi confirma ku hi yena so iyo probleme ni nga ku leyi hi fanele ku hi twisisa hi tlhelo ra xinawu ku ri
xin'wana xin'wana xo fane xi prove xi confirmiwa no i Thabo Bester ka nkarhi wa sweswiwani a hi na vumbhoni bya swona but vito ra yena na ku i dyondze ku hi xikolo i kurise ku yini swa ha kanakanisa na ku hi yena a nga nyenga a nga kuma Tanzania a hi swi so now Botpet u pfumela ku hi fambisa hi fane ha prove na identity ku impela hi wena a ri khotsweni i nga khomiwa nandzu wa rape no dlaya na a fane swi langutisa hinkwaswo sweswo swi vekiwa rivaleni hi va sure kambe mara identity ani yi vulavuriwile dokotela Aaron Tswaleni ka valolo va rolo bya ndhawu la xikaya a va vulangi a va hi vulavula khoto Botpet kumbe hayi va nga ku famba hinkwaswo a swi vekiwa ehenhla ka huvo wa nawu a khoto swi kombisa swi prove a khoto swi tiva that's why mina n'wina sweswi a hi swi tivi no miselo i mani i kulele kwihi a hi na vumbhoni bya swona advocate Tirlova no rhandi no uzondela sweswi hi na vulanguteni naka ku mina mbuyangwani nga tshama la ni ri kulukumba loyi i kumwini a ri na nandhi phamakudumana hi yena luya a gweviwile a nga tirhisa ntsumbu wa un'wana ivi a ndla nga ri i lo tshwela khotso a lahliwa sweswo se hi marito man'wani mi vula ku kumbexana un'wana nga humelela a yimisa voko a ri a Ghana a ku phela loyi ve nge hi a nga nyenga le khotso hi mina loya va nga le ku kaya ka yena le hayena yes but that's not ku ri a hi swi tivi masomi swi vekile leswaku ri hi yena nga kumiwa na mitsumbu ni sukuyini Free State na le kwihi loko ri ku sitano kumbe nawu wu tirhisa sweswo kumbe a ta ku tirhisa sweswo a ku yimi hoyi ke va pfaleriwa hinkwavo a va magudumana va papayela hi ndlela leyi Botpet sweswiwa hinkwaswo fane swi vekiwa khoto that's why ku na date ya ti-10 ta February next year laha hi ngo to tshemba ku ri swi ta continue hinkwaswo swi n'wina mi swi tivako mi nga swi twa hi ti-social media mi nga swi twa minister va kha vulavula swi fane swi ya testiwa swi confirma ku ri hi mpela hi swona ivi then va ta pfaleriwa otherwise loko ri ku hi ya leswi ni swi lava Botpet a swi yimi hinkwaswo va ya jele hinkwavo se hi vona ku South Africa yi ta va tiko ra xinawu na problem yaleyo Botpet se okay ni mi twile hinkwaswo ku ve kahle kulukumba Bester tolo a va kha va vulavula va kumbexana hi sunguleni hi nga se languta leswi va vulavula swona kasi swa ndleka ku munhu a ti vulavulela hi yexe a khoto a swi bohi ku va ku ri na van'wini Botpet loko mi langute section 38 yi ri munhu un'wana na un'wana swi ta ni tikela ku translate Xitsonga munhu un'wana na un'wana la a twaka a khumbeka hi mhaka yo karhi mayelana na mafambiselo ya xinawu kumbe constitution loko tsova ka nawu i na mfanelo ya ku a khota a swi bohi ku munhu a va na loyara ku va na loyara i right kumbe i mfanelo leyi munhu a yi chuzaka leyi nga kwihi na yona yi nga section 35 ya constitution ku ri mina right ya legal representation ku va na right ya legal representation a swi vuli ku ri swo boha i mfanelo ya n'wina leyi mi nga ta yi teka mi ku ri mi ta exercise kumbe mi ta yi landzelisa mi ta yi tirhisa se nkulukumba Baxter i swi vonini ku ri nga ku maloyara a hi hlamuseli xitori xa yena kahle ku ya hi leswi yena a nga ta xi vekisa xiswona i fike kwalaho nga ku a tshemba ku yena i hlamusela ku answer leswi hi nga ta ku yini a ri hetisisi a nga ku swi ndleni mara leswi swi karhataku hi xitori xa nkulukumba Baxter i ku mafambiselo ya xinawu a nga ma tivi ene mhaka a nga ma tivi i la ku tiyimela hi yexe i swi vula ku ri i tekela swilo hansi lero leswi swi nga n'wi kanganyiseni sweswiwani a nge koti ku a humelela ka swikombelo swa yena hi mhaka ku ri ti-procedure na ti-process a nga ti tivi a nga swi helangi exikolweni a hi kali wa kota ku veka xitori xa yena mara mafambiselo hi leswi nga ku n'wi dlayiseni sweswiwani ivi hi ta nghena ka ku kahle i lava yini ivi khoto yi ku yini hi nga se nghena ka ku a lava yini khoto yi hetelele yi teka xibotolo yi ku yi bakanyela tlhelo yi bakanyela tlhelo ku yini ya ma swi vona Botpet iyo problem la yi nga kona ku ri ye xitori xa hi xi veke kahle ngopfu a xi tshamisekile a xi basini a xi ri clear mara a nga fambisangi swilo hi xinawu kumbe hi procedure na ti-process ta khoto yi ri ka xikombelo lexi a xi lava tolo yi ri i xi tise hi tlhelo ra ku jaha leswi hi swi vulaka agency it was an agent application Botpet loko munhu a tisa agent application a khoto ku na swipimelo leswi a swi landzelelaka
xo sungula a wu fanelanga yi heta n'hweti yi nga tangi kahle i nyikiwa masiku mambirhi ku loko ku ri na leswi humelelaka tsutsuma ya khoto i fika ku ri a ti fani mi ni pfuna botpet le ku swilo swa tshamiseka loko ze heta 2 days i heta n'hweti ku fana na Baxter a nga heta n'hweti ku na problem kote yi ri ta ku yingisela mara yi hlamuseli ku ri why it teke more than 2 days kumbe i teke nkarhi wo leha i teke n'hweti i nga se tisa xikombelo lexi hikwalaho ka yini ke se loko u kota ku hlamusela sweswo khoto na yi pfumela na wena xikombelo xa wena xi ta putsa mara loko wo hlamusela swi nga twali ku fana na swa nkulukumba Baxter ku ri why a nga tisangi nkarhi walowa a ha ri Free State why a tlhe swin'wana a swi vulavule Free State i yini lexi nga endla nkarhi walowa a nga nambanga tisa xikombelo hikwalaho timhaka ta July wa nga nambanga tisa xikombelo lexiwani a ku yini a nga koti ku hlamusela kumbe hlamusela yena hi twala a hi khomi ku ya hi khota so yi ku yini i hetela nkarhi wa hina hi ku ri lawani hi tirha hi timhaka to jaha swi vula ku yona yimanyana swilo swa wena hi ta ku twa siku rin'wana loko i ta landzela process na procedure ya mafambiselo hina ya xinawu a khoto ya hina hi leswi nga humelela tolo bot ya se a hi yini ke hi lexi xiyimo kahle Thabo Baxter i ri lava yini alright Thabo Baxter i ti lavela laptop ya yena i ti lavela access ka internet hi leswi a swi lavaka sweswo question kumbe xivutiso i ku swa twala na leswi a swi kombelaka ene nhlamulo Baxter i ku yes swa twala question i ku hi mhaka yini ni ku swa twala hi sweswiwani loko hi kha hi tirha hala xilungwini Baxter nga kwala kaya nga kwa swi fika hi tirha hi ti-laptop hi ti-internet leswi hi swi vulaka case line na swi kota ku ni tshame na n'wina kwalano ni va ni record yi ri hala Pitori ene sweswo ni lava yini computer so Thabo Baxter i ri yini i ri ni kombela laptop ya mina leyi yi nga tata na modern ku ni ta kota ku lwa nyimpi ya mina ya ku ri ni tipotiwini ti sala South Africa hi nga se fika ka leyi ya criminal na xikombelo xa ku lwisa ku ri ni deportiwe swi nga ri nawini se ku va ni lwisa xikombelo xexo ni kombela laptop ku ni ta kota ku lwa kahle sweswi loko ni ri la court tidokumente letiwani wena jaji i ti vona ka computer na mina ni la kota ku ri ni swi hoxa ka computer ni la kota ku ni tsala xikombelo xa mina ivi ni xi tisa ka wena ni xi tisa ku ri swi na swi ni swi veka state se i xikombelo xa Baxter xexo ku ri i lava ku tirhisa computer no ndla research ya ti-case law hambileswi a nga kota case law ya le America state va vutisa ku yi kuma kwini se yena i kombisa kwini ni lavela sweswo ku ni ta kota ku ni ndla na research ya mina ni ta kota ku lwa ku ri ni tisiwe laha tikweni ra South Africa swi nga ri nawini so i xikombelo xa yena xexo bot lero a nga se fika la ka ku phela mami yena munhu loyi mi nge yena no a nge fiki nkarhi wo a fika kwalano a nga se fika a wu se fika wa vula swa ku ni nyikeni laptop ku ri loko se mi ni fikisa kwalano kumbe ni ta kota ku fika kwalano ni va ni ri na access kumbe ni kota ku fikelela ku ri ni typisa ku yini application ya mina ni researchisa ku yini timhaka ta mina ku ni kota ku ta ka n'wina ni ta hlamusela ku ri n'wina mi yive le Tanzania leyi a swi le nawini na loko mo ku mina se ni ta hehliwa hi vukungundzwana bya ku ni tsutsume a jele a swi le nawini kumbe a swi nga fanelanga kumbe a hi mina se i ri ni lava laptop ni ta kota ku lwisa swilo sweswo so a swi se fika sweswo wa lwela ku ri a pfuniwa hi ti-resources a kota ku fika advocate a yena munhu vuya ku hambila But mani vulangu a yena a vula na vitwa loko ni mi yingiserile advocate i ta vuya ku hambila ai kona ni mi twile advocate hayi mi ntsandini n'wina sorry but na ma mina i nawu wa n'wina i constitution ya n'wina ya South Africa leyi mi nga ku hi votela munhu mi lava ku hanya xidemokirasi so hi mafambiselo hi democracy yo lava munhu a yima a tiva timfanelo ta yena i ta yimela timhaka ta yena van'wani va ta ku i ta huma hamba dlaye munhu ku ri ku a hi swona ko va ku nawu a wu fambisi hi xinawu constitution a yi tirhi ku ya hi leswi yi nga tsarisiwa ku yi tirhisa xiswona hi leswi nawu wu vulaka swona ntsena ni nga ku mi dlayini mi kha mi nga dlayanga ni fanele ni prove ku mi dlayini mpela
ni vona swona phela ku la se swi nga le ku tikeni ku pero mina ku me ni ri loyi mara mina a yena munhu loyi mi nge yime yena n'wina munhu loyi a mi ri yena la a ni ma n'wi tsundzuka ku mi n'wi fambisini ye ene mi n'wi pfunini na ku a nyenga nda hinkwaswo swi ri va ri ku hinkwaswo sweswo ku la ku languta munhu i nyengile makhoto ya South Africa yi munhu a nge nyengi a huma a ri yexe but Botphete mi ta hi boxisa vanhu va yingiseri va ta ku mina ni yimela Thabo Bester mina kombisa na u fambisa ku yini se a hetseleni advocate ku swin'wana leswi a nga swi vula i ri swa n'wi tikela ku kuma vayimeri hi ku ongeti case leyi yi le milon'weni ngopfu yi ku vulavuriwa hi yona a nga koti na ku hlamusela valoyara va yena hi mhaka ku i munhu wo rindziwa ku tlula vanhu hinkwavo la a makhotini ya Afrika-Dzonga loko mi yi langutile n'wina swa tika ku yimela munhu wo fana na luya hi ku ya hi milandzu ya yena kumbe hi ku ya hi leswi nandzu lowu wu nyikiwaku moya hi xiswona Botphete si hi kambirhi marendelo ya yena ya fambisana na nandzu lowu a hehlaka hi wona se loko a twi nga ku ri timfanelo ta yena ta kamberiwa hi ndlela yo karhi i na mfanelo yo vulavula ene lexi ngopfungopfu a kombisaka swona hi leswiya swa ku ri i mavoni khalanga se i mavoni khalanga a mi ni treat ku fana na van'wani vanhu se kwalani i vulavula hi ku a ku na vufanele leswi a tirhisaka xiswona hi mhaka ku ri media yi n'wi langutisini yi busy na yena se swi endla ku na voko ra nawu ri n'wi tikisela hi mhaka ya sweswo so ku hlamula xivutiso xa n'wina xa vumbirhi xa ku ri ku yimela munhu wo fana na leyiwani mi ta swi vona ku se already Botphete nga ku loko ni hlayele nga ku i heta ku cukumeta lwera ra hi ra vusikisi sweswiwa ene sweswo ni nga ku ya hi ku twisisa ka mina se endlisiwa ngopfu hi ku swa tika ku tsundzuxa munhu wo fana na leyiwani Botphete mhaka i munhu loyi a kombi mhaka ka yena se swi le rivaleni why a lava loyara loko mo languta case leyi hetelela loko yi nghenile Free State a tshama kha yimisa voko loko loyara a ku va lava yimisa voko so sweswo ka hina malawara swi va problem mhaka se swi endleka ku ri hina a hi tivi ntirho wa hina se na loko a tsundzuxiwa ni xoku na xikombelo xa xi tisa tolo i zamini ku tsundzuxiwa ku ri wena loko xi tisi so na so a nga yingiselanga ene na tolo loko mo languta jaji i zamini na ku n'wi kombisa ku ri Dexter wena a hi yisi mhaka leyiwani ka ra vumune hi ku nyika nkarhi i kota ku hlamula maphepha lama ya state kumbe va correctional service a ku yini a ku nyikeni awara se loko o va ri na loyara Botphete ko kombisa xin'wana kwalaho loyara ta ri pfumerini ya hi lava nkarhi wo ringana timhaka ta xinawu a ti jahiwi loko ti jaha swi ta jaha wena ene leswi nga humelela tona se Botphete ku yimela munhu wo fana yena swi tika hi ndlela yaleyo so i to cinca maloyara until a khondla ncila a yingisela switsundzuxo leswi maloyara ma n'wi tsundzuxaka swona ku yimela munhu wo fana yena swa tika hi ndlela yaleyo Botphete advocate nemetweni khenseni nkarhi wun'we hi swona Botphete khenseni ri wa yingisela inkomo advocate Ntsako Baloyi a hi bula na vona sweswi hafu ku bela awara ya 13 a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta emiseko yini hey nelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela hi vone ku hlambanyiwa ka swirho swintshwa swa Afrika-Dzonga leswi nga ta nghenela ka Pan African Parliament swi vula yini leswi naswona nkoka wa palamende ya muxaka loyi hi wihi hikokwalaho ka yini ka vanhu lava va nga rhumeriwa laha swi tikomba onge a ku na van'wana va humaka ka swirho swo ka vandla ro fana na ra Democratic Alliance leri ri nga ra vumbirhi hi ku kula ka mavandla hi ku ya hi tivhoti leswi ti nga hlayisiwa swona ke a hi amukeleni Professor Themba Sono hi bula na vona la nhlekani lowu va hi nyika n'wangulo wa vona eka timhaka toleto prof inhlekani i mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani a khensa na mixota hinkwenu hi leyi Pan-Africanist a very Pan-African Parliament ku va kha ku endleka yini la prof Pan-African Parliament ma vona hina vantima loko hi nga tivi ku endla nchumu wo lava ku ya xava swilo swa le handle ma vona loko mi languta ti-institutions ta African Union a swi hambanangi na swisanana na swa institutions ta European Union
European Union, the European Parliament, European Commission, European Council, Court of Justice, so talanyana. Manje African Union now, Pan-Africanist Parliament, African Commission, AU Commission. So endleni liso kambe batani loko va swi endla va ku wena pap ntirho wa wena ku ta va ku endla minawu ya continent ya Africa ku ri yi landzelela leswi African Union yi fanele ku ri yi swi endla and va ku ta vona ku ri u endla ku ri ku va na ti-elections ka matiko hinkwawo Africa and yona sweswo papu leyi namuntlha or vhiki yona le a va fanele ku ri va hlawula president na vambirhi va the vice president hikuva ni sweswi president hi mani hi hosi Chamburira wa le Zimbabwe manjeni va tere papu u endla ku ri vaaki va Afrika lavo vo ka va nga ri ka mfumo ku va vona mi yingiselaka vona ku ri va endla swilo leswi Afrika yi fanele ku ri yi swi endla kambe papu a yi hlawulangi hi hina a yi hlawulangi hi vanhu va Afrika yi hlawurile ti-parliament ta vo Afrika-Dzonga vo Zimbabwe vo Nigeria hinkwavo lavo manjeni loko u fuma hi vanhu lavo vo ka u nga va hlawulanga a va na mhaka na wena papa yi endli nchumu a hi na ntirho n'wina wo DA va kona na hambi vo DA va nga va kona ndzeni a hi nchumu sweswo hikuva ni papa hi ncini ku na nawu wun'we lowu mu tivaka lowu papu u nga wu endla and i va loko u endla u hindzisela ka AU va AU a yi tisela ka matiko a Afrika a yi tisela ka Afrika-Dzonga parliament ya Afrika-Dzonga yi ku leyi hi nawu lowu humaka ka papa a wu tekeni hi wu domesticate a swi kona sweswo so ko va papu ko va rivandla ra vanhu lava ku ta la Midrand a Joni va tibulela va holovela ku ri mnani hi mani a nga ta va xitulu hi xexo hi vanhu va ECOWAS ku va nga ta va xitulu or hi vanhu va SADC or hi vanhu va ECOWAS or hi vanhu va North va ma-Arab va Africa and so on so papa yi na ntirho so na hambileswi va swi endlaka sweswo hi vo mani lava va nga yingisela ku papa a ku na munhu ko va n'wina vahaxi va mahungu mi languta hikuva ni fanele ku ri mi byela ku ri ku endleka yini kambe papa hi nchumu loko mi languta prof ku na nkama wun'wana mi kuma ku swa tika na ku tirhisana loko ku fanele ku hlawuriwa president sweswi mi vulaka swi tika hi mhaka ku va le n'walungu va twa hi nga ri hi vo va nkoka ku tlula va le dzongeni na vo va twa hi nga ri va nkoka ku tlula va le xikarhi sweswo mbangu luwa wu njhani sweswi wu tshamisekile se va twisisa ku xikongomelokulu xa papu i yini manjeni ma vona loko papu leyi yi nga koti ku ri wena tiko ra Mali wena tiko ra Burkina Faso wena tiko ra Niger wena tiko ra Guinea mi nga yi mi ya vumba vadla ra n'wina van'wana ra Sahel ku fana na sweswi leswi va nga ri vumba va humile ka ECOWAS a va kotangi ku sola ECOWAS va ku mi nga landzeleli swilo swa mafurha na ma-America so n'wina va le Mali na vo Nigere na vo Burkina Faso hi ta mi vavisa loko mi endla leswi endlaka va masocha va le matiko yalawo manharhu ni vulavulaka vona va ku ECOWAS
a yi hlawulangi munhu ku ri ta yi ta fuma tiko ra Mali kumbe tiko ra Guinea kumbe tiko ra Burkina Faso or tiko ra Niger. So kolwiwa ntsena papa a yi swi koti na ku sivela huwa leyi nga kona, a yi koti na ku endla ku ri yi ku no hi ta pfuna vaaki va Afrika ku ri va va na nkoka, va kota ku vulavula na mfumo wa vona na hambiloko ku ri hi vona va nga le parlamenteni va byela mfumo wa vona ku ri va fanele ku ri va hi fumisa njhani. A va yingiseli munhu vanhu papapa, vo yingisela vona ntsena. So a va tirheli vaaki va tiko, va tirhela tipalamende leti ti nga va hlawula na leswi ani hi vona va nyikiwaka switulu sweswo, va nyikiwa hi tipalamende ta matiko ku fana na Afrika-Dzonga yi hlawula vanhu va n'wina vanhu va ntlhanu mi ta ya ka papa. Zimbabwe na n'wina vanhu va ntlhanu mi ta ya ka papa. Mi endla yini ka papa? Kambe mi endla a ma ha yi mi endla ku ri AU yi kota ku endla leswi ma-Afrika na vo malema va swi lavaka va hi lava ku endla United States of Africa. A swi kona sweswo ene va nga swi koti. And papa a hi nchumu, a hi fane ku ri hi ba huwa yona ni o yi tshika yi jamukela hi ku rhandza. Kuza hi vulavula hi yona prof, i mhaka ku van'wana va kha va vutisa ku se vanhu na vona va hlawuriwa njhani hi ku loko ku voniwa va EFF, ku voniwa va AMK, ku voniwa va ANC, onge tu va DA va voniwa kumbexana swilo hi tlula prof. Ku langutiwa yini loko va ku Afrika-Dzonga ti tshama vanhu van'wana va ntlhanu va hlawuriwa njhani? A fanele ku ri va ku ta teka mavandla mantlhanu a le la parlamenteni, eka ka mavandla lawo mantlhanu lawo a fanele ku va ku lava va nga na vo tala va vona proportional representation, hi hlawula un'we. Kambe a swi tani hikuva vanhu mativa vo MK na vo EFF hi vona va nga tiyimisela ku ri hina hi tirhela vaaki va Afrika. Na va tirhela va Afrika va tirhisa nawu wihi? Va tirhisa nawu wa Roman Dutch law na English law. A va tirhisa leswi Zuma a swi lavaku or na Malema va swi lavaku leswi va swi vitanaka African law. No, a swi endla swona. Kambe va hlawuriwa hi mhaka va hlawuriwa hi ku rhandza ka vona, a ni ri va hlawuriwa a tikomitini. Sungula tikomitini loko va twanile lava tikomitini i va swi yisa ka parlamentini ya hina va hi hlawurile vanhu lava and so on. So a hi voteni va vota loko hi vona va ya ka papa. Kambe na mavandla lan'wana a nga bihiwa ngopfu, a nga ti karhati ngopfu hi vanhu va swi tiva ku ri papa hi le holiday, u lo nyikiwa holiday loko u ya nghena ka papa a midrand le mi ya dya mi bula mi holova swi tlhelela kaya. Hi swona leswi va swi endlaka, a ku na nchumu ka papa. A hi tseleni prof, mali ya ko yi huma kwihi leyi fambisaka papa? Mali ya kona yi huma xikhomeni xa n'wina mi vulavulaka, yi huma xikhomeni xa ku kalana. Hikuva loko Pat Mathebula a hakela tax leyi manjeni SARS yi rhumela ka parlamentini ka ku fambani n'wina vanhu va parlamenti mi ya tirha swilo swa misava wa Afrika-Dzonga. Mali yi huma kwalaho. Vo tala matiko o tala a Afrika a va hakeli ka papa. Va ri ta hakela kambe va hakeli. Va lava ku kombela ka vo African Union. That's why papa ko tala yi vonakala ngaku hi ti-puppet ta vo European Union, hi ti-puppet ta vo the World Bank,
ta vo America. So hi vona manjeni va la vona, and sweswo va ta nyika ngopfungopfu America yi ta nyika pap mali ngopfu hikuva va chava ku ri vantima va Africa, mfumo wa Africa ku fana na vo Mali, ku fana na vo Burkina Faso sweswi, ku fana na vo Guinea, ku fana na vo Zimbabwe, ku fana na vo Afrika-Dzonga va endla vuxaka lebyikulu na vo China na vo Russia, and vanhu va West a va swi rhandzi sweswo, a va tsakangi. America yi kwatile ngopfu loko Nigeria yi va hlongola humana mina nkoka la tikweni ra hina. So manjeni va lava ku ri va xava vantima vo tala ku ri va nga yi le ka ma-China, va nga yi ka ma-Russia, va nga yi ka ma-Iran, va nga yi ka ma-North Korea. Hi leswi swi endlekaka sweswo. Papu ya ha ri leswi i khala hi swi vitana a colonial construction. So there's a neo-colonial construction. Prof, kesini nkarhi wun'wina ku dya ku engeta. Professor Themba Son hi wa hi bula na vona ka nhlekani lowu mingisero mugana na FM. I 15 timinete a yi seba awara ya 14. Awara ya 14 mahungu misava na mixo Justice Mashimzi kusuka kwalano hi teka riqingho kusuka kwalano se hi ta va hi kha hi nghena ka nakona ku dzumba ra mina ta va ri kona Ike Ngoveni a famba na Mchangani. Ku sala timhaka leti mi twaku ngeti mi lava ku hi lavula hi tona hi nga vulavulangi ku hi tona ke hi le ka 0860002543 ni ta ri teka riqingho ra na Tshembisi a ndzaka leswi eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. hi sweswo mingisero mugana lona FM makombandlela eka vula hi rito ka n'weme nga va ku mukhame ri pfumala enakona ku Afrika wa vulavula ka mugana lona FM ku haxela ri wona msumbulo ku fika ra vuntlhanu hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 nhlekani un'wana na un'wana wa Xikwembu. Kambe ke tsundzukani leswaku hi msumbunuku na hi ra vuntlhanu hi va hi kha hi haxa a Masingita Mall hi laha hi mi tisela kona nangona ku Afrika wa vulavula kona twi hi ndlela leyi ni kha ni fambisana na vahumelerisi halaya va Sunduza wa ka Mhinga na Patrick Shy. Kambe ke la na Ncindani Eric Mavasa hi famba swin'we fika le ka awara ya 2 nhlekani lowu a hi amukeleni mbulavuleri la va Zinjiva va Hlungwani veri va na ntirho wo hlawula eka lowu va lava ku endla eka masiku lama ya nga hetiki mbilu. Se hi lava ku ta twa kahle ntirho lowu va lava ku va nga wu kunguhata ku endla i ntirho muni hi ndlela yaleyo kumbexana va ta va hi byela ku hikokwalaho ka yini loko hi ku Hlungwani hi ku Zinjiva hi ndlela yaleyo. Vito leri ni nikiwaka rola ra mbulavuleri Tsietsi swi vula ku bolo la Tsietsi Nkondo hi voni nga ta va kha ni bula na vona. Tata Nkondo nhlekani mi amukeleni ka mugana lona FM. Nhlekani muhaxi na mixeweta na vayingiseri hinkwavo. Loko landzelerisa vumbhoni hi nga kuma ku ameri xitlangi xa bolo xa ndhuma. Bolo yi tlangile buti yi tlangile bolo tlangile swinene. No ya khensa swinene a hi tlheleleni ka ntirho lowu mi nge mi wu kunguhatile tanihi va Zinjiva va Hlungwani kumbexana mi ta tlhela mi ni tsatsamuxela swivongo sweswo ni twa ku swi katsa na vamani swivongo leswiwani i ntirho wa muxaka muni na swo matimu ya koho ya suka kwihi. Inkomo muhaxi i ri ni tivika ku sungula ku ri me mani hi Mesitsi wa Maxangu wa Ephraim wa Nkondo wa Mbanya Matuka wa Xihenya wa Kongoteri wa Zava wa Maleza wa Zinjiva wa Ntombayini wa Rikokotso ro oma nhlana hi meya loyo ni muyimeri wa Zinjiva Descendants Clan. Then leswi swi endlako hi vulavulako hi swona sweswi swi sungula le khale ku ve na nkarhi loko Zinjiva loyi a ta suka u suka khale hi malembe ya va 15 man kwele ndhaku leyi a yi ri hosinkulu ya Vahlengwe murhangeri wa Vahlungwani na Sono a ya fika a Mozambique hi malembe ya lawo. Loko a fike hi malembe ya lawo a suka ndhawu leyi tivekaka namuntlha i ri KwaZulu Natal Zululand a ri na vavasati vo hlaya ri na about 42 wives mara loko a suka le u te na 12 ya vona ku ta haleni na vana va vona a fika a ti
adzima a Mozambique a tshama kona. Loko Vaportuguese va fika a Mozambique a ku heteni ka the 15th century va kume a ri kona kwalaya. It swa vikiwa ku ri ku fa ka yena u fe rifu but it's a lonely death. A ri yexe na n'wana wa yena wa nhwanyana loyi a tekiwe ka Chauke. And then kusuka hi nkarhi walowo leswi ta fanela ku ri swi twisisa ku ri lava a nga va siya vavasati a va siya le KZN ku ri KwaZululand la ri kona va tlhele va hanya le na vana va vona. Se swa twakala ku ri ku na vatukulu na switukuludzuwa rixaka ra ka Zinjiva leri nga tangiki Harlem South Africa. Se leri nga fika Harlem South Africa ri kunguhate ku lava ku tiva after munhu a nga kuma lembe yo tlula 400 to be safe. Ku ri va kuma ku ri kasi sira leri le kwihi. Hi ku lahliwa u lahliwe ka N'wanyangatani. The larger part ya kona territory ya kona namuntlha i Banyini National Park hi la a nga lahliwa kona. And then ka malembe lama nga ta andzhaku se a ku mirile ku te until ku fika malembe ya va ma early bo ma 1980 something. Se ku hlangana vavanuna va ka Sungwani na Sono. Vana va ku tiva ku ri kasi hina davuka kwihi loko ri fira ri kona ri le kwihi. Se ku sungurile kwaleho ku nga vitaniwa mavito ya vanhu vo fana na va tatana Nico Sono na va teacher Sungwani na va Buti Dyson Sungwani loyi hi tirhaka na hina namuntlha na va Adolf Mbambu na va Buti Stanley Sono. Va hlangana va ku timhaka leti fanela ku ri tiyisiwa mahlweni ku laviwa ku ri huma kwihi. And then hambi ku ri tano van'wana va vakhalabya lava nga hundza emisaveni va swi kotile ku siya ndzilo wa rixaka ra vona wu ri karhi wu pfurha swinene. Vakhalabya va Hannes Petrus Hunner na va Abel Sungwani lava va ri magistrate na va Hosi N'wadzekuzeku va vonile swi fanela leswaku ku hlanganyetiwa ndzilo lowu ku ya laviwa ku ri hosi nkulu ya hina Zinjiva u lahliwe kwihi. Ku ve na marendo yo tala nyana hi karhi hi lavisisa hi hetelele hi va na hi hlangana na vanhu va le Mozambique lava hi nga va kuma. Un'wana wa vona i nga Mfundhisi Sungwani. Then hi sungula ku va na rendo hi 2011 hi loko ku yiwa le rendo ro sungula rile hi nga kumi nchumu ra vumbirhi ku yiwa then sira ri kumeka hi ri kombiwa hi va ka Xigombe va ka Chauke va hi komba ku ri le kwihi. A yi ri vona vahlayisi va sira leri nkarhi lowu hinkwawo kambe a va swi tiva ku ri a va na timfanelo to endla yini kumbe yini aka sira leri. Va ta yimela vatukulu kumbe vinyi va nhloko va ta endla leswi va swi endlaka. Impela ku fikiwile hi 2012 early in the year ya 2012 then ya kombiwa sira leri nga kona. La kona sira ra kona a ku ri na nsinya wukulu wa baobab le a wu vuwile manjena se ku ri na plane nyana yi nga xaviwa la ku komba ku ri hi lawani swifaniso swa kona swi kona swi ta vonaka. Then sira hi ri kumile se ku endlekela yini va Zinjiva. Then ku hlanganisiwa ku ri a hi hlanganeni hinkwerhu hina hi nga haleni South Africa hi hlangana va le Swaziland va le Mozambique va le Zimbabwe va le Botswana ku hlanganiwa va ku no hi kumile se hi ta endla yini. Va ku ta fanela ku ri ku endliwa switsundzuxo hi laha yi nga hlanganisa mavoko ku endla switsundzuxo leswi nga yima ku fikela namuntlha leswi swi yaku ku pfuriweni hi ti 21 ta September lembe leri. Se hina hi nga i Zinjiva i swihluke bya Zinjiva in the whole SADC region leswi swi nga endla ntirho lowu laha ku nga ta va ku ri ti 21 wu ta ndliwa ku ntirho lowu kwele aka Boaboba a ximuwini xexiya khale ka ximuwini lexiya kani ri sweswi ku yime monument manjena ka ri na ximuwu manjena ku yime monument swi ta endliwa kona le ka N'wanyangatani a game reserve va ri Banyini nature reserve. Se ku ya va mani kumbe miri yini ka va Zinjiva hinkwavo hi timinete leti nga sala timbirhi. Va Zinjiva hinkwako lava nga kona
ti-arrangements ti kona a Joni va kona va swi endlaku na buti Mangavi yalewa coordinator halaya hala Mpumalanga va kona ku na buti Zebulon kusuka le ya Phalaborwa ku ya le ka Malamulele va kona ka Agiyani va kona Phalaborwa va kona a Zimbabwe va kona hungu ti-committee ta tindhawu teto ti hangalase rito ku ri kayiwa se hi taya hi tele ngopfu kona kwini. hayi ha mi navela vanhu va Zinjiva hlayani xivongo lexi ya futhi ni mirimi wa mani loko hi hetsela. Mina Mbuyangwani hi mina Tsitsi wa Mashangu wa Ephraim wa Nkanyezi wa Sono wa Mbanyamatsuka Xihenya Khongoteri Zava Maleza Zinjiva Ntobyayini Rikokotso Roma Nhlana. Rikokotso Roma Nhlana ni khensile Zinjiva hlayisekani. Inkomo swinene yi kwenisa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona ku ri mi haxela timhaka leti ta hina leti. Inkomo swinene. Tokuru wa Ephraim Tsietsi Zinjiva Hlungwane Sono Maleza swin'wana na swin'wana vo langa hi ndlela leyi mi swi twile ni tshemba ku mi swi twile ku ntirho wa n'we wu famba njhani hi ku hela ka vhiki loko hi nga ka kona hi ndlela yeleyo loko rako lava humelelisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka Mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM mi hlayiseka mi rhandzana mi tiphina hi ku ya mahlweni na nongonoko tanihi sweswi wu nga tshamisa awara ya 2 tata eka Malamulele